Nyamiase. Why for? Medase. Just what you have. Baby, I'm TM. TM, you will be kind of meeting. And dear. Yes, I'm good to thank you. Show for more. Metiase. Yes, I'm good to a patch of farmer rest for the swan so wife and mammy. Yin a come. Ante Parena. At the say, I am called Adama, the next watch, your what ding. It is also where you are federal. Then you Jiramu, Before, let me judge you. At the say, Masoli, oh, Bibiaboko, Asumbiamu, and the num, see a body of a 2 and the anti crust because wouldn't why you want today. No question upon your copo Basaya, my what Cassie. No, they are doomed to Adomo. And was sending the dear Babaso Divo Pocobraso. Yen ye chrono. Yen chabuche for Nina Mike, ye chawanti Bakeroma Bunini, ye lawyer. Ghana and Manina, so Antonian Chayura. Yadianina, ye papa, I will share Ghana, fan club in Aso, ye jet, Nikuno. Belma papa bi belma ni wonyafo miwura wadaruma wakontam chapa onyakopon chirawo na yinti yetiefo nyina se ye dowo mu na obia mfa na fidie entoa Ghana ma ye damase me ma judge kwan na onko nanim na dwumade ne so judge wadaruma ko ni maye abusiafo ye mai eye lanso eje ni mubuaten eda ya oso onfa boganye swan Church of Pentecost where the eje ni mubuaten ya onu de obi awunya de wagene ne yere de aboso emenkwada nketu agira TV so ayesu ena na obi be comment bi say se ye hwani ntimi ni asem no ha obo station bi de yemfa nko na mso yeda ase asem no court asem so de eye mere che ne be che nenso enka ho enu ntimu amose yemfa nko ba bi ni ye ni ba bi ayede kro ye di asem no wo Sompa TV so court nso ekutasem num eda eje ni mubuaten lanso a ninu eje ni mubuaten enye ni maame ba ne papa ba ebusuanua na papa a wabɔ ne bra wo ye na dwuma manse na yere kwa wo so akɔwo na wakɔwo awrehuowu na papa nso di awrehuowu atoa ne yere na ne nua aje niam nyina amenkola dada motom enkola wo beri wo mo dem na eda presiding lanso se wonti se dogo bi no abe nya dogo bi aka no wotie won fe nkra ne ma wom afen kuntuna se akoyi nkola eja pade esade aprosifo abrampa why no so wati atomu ameye program afen no be frɛ me phone so hano akoye sempi nano me wona nkra ne frɛ me se ma de be dimpo edin yede to adofo anim ya maame bi wa America ni din ni house ni ompese me boni din ti me yeli se ya en wodi sikapudo baaye no ye oduro to ase o se ohini ni fedidwa omo maame nua ne we mo fra ne mra no to nanim hwia no o meje ne ma ne mfe nkowale kola ni ti ne de bae Ghana for ma de mu ne ma fe ne ma wale aso en wodi sika baaye enra me ma polena 30 million eni am ode ba na nso mani sade 10 million kan ho me ba cho mo fanto eni am ne so e mu ma gimienu polena to ya to nchin brush nkola de betwi wo mo se pip gali ni nyina ye tobi eni seme na mo de besu wo mo ne ma eni ama wei e so mo tumi di twa odru August ene sikanen kai ye dia sem ripum so mo fanye lole fe menu akoso adua akoma kore box enu am ko page on stone abis sabre kra de so atete so etiani amanini firi gadochi Sompa Nkomo get results anso wala ya say yintoma etwetwam senkola no omo fankata omo ho tiniama no negu ho no maame etenase okura bag na fe oginiama na wo de kwale trasam ka tam nkyirawo Ghana for ma mu provisions ya fe no ma wale aso no no tini de ma wo ewura eniama na egu ho no nya unti ya wo nkura ni ntia yesi mo ba na ma musika mo kwa na mo ko kam yate ya soda fom enkoda ni nti ya toya to mu indomi o mu mreki ni o mu milo ni o ma sikire Sylvia mo kwa mo fa me number ma no mo ko dru na niama no
ma me nua ye no so be gogwa am fra me na me fa kam la so ma cho bi sa o mo me de minti sa ayo en mu de Ghana for ma mu nua ma na ma wade ye so ti ma me nka sesamra ma me enti niama nini enkola nini Cindy Sylvia Elvis ede na mo ka kire mama na o abrochi no de niama ne brem no acho ne be ka kire mama ne se sire nyankopon se bie wa no kasa Sylvia esire nyankopon so nton supan fangu na djuma so ade a wa ye so ye bona aso ye no urade enkre Cindy ede na wo ka urade ti aje ni mu bo atinti de ekoso inti wa hu la so presade and the Church of Pentecost Cindy da maame na se Elvis kasa na nua no ma ne de isu ne do isu we me se champo ma ne isu microphone abram paso ma Elvis kasa e ka che ma no de ne ma ba se nya kasa de na page uti e ka che ma no de ne ma ba se nya mi shira no wa no no ni bibia bibi obese nya me bia nya me fa ma no ni shira amen ante ade na wo ka e ka che mama se ye da na se bibiri ade a wa ye na so ye bo ebro ma hwe ne menti ase so nya wa hwiri bia no nya me enhye homa ade bi obesum bia nya me ma ne yi se ekoda na dwena akokọ bon a nye me me ma no nya e kan se ye da na se bibiri yo yanso yada sipi se wonso bae sikanin kayini mo fanye lorry fe na no amobae nso $200 iska keto amaje de ko enti nkola ni nti adofo a mo hwe ye wo wiase sompa yede no kore ene yede ye adwuma e ba ye me Easter ikobo ba hyi mini 1000 ka me fa tena so nyame mpengu enti mo famra ne mfanya ado ye yima mo ko to semni so ye ginam wo bia wo pepa so be bua nkran ketua yi ama eje ni mu bua ten a waje age ebobo ya aka ne bossa so so ase ni turumu se kami adokon wo so amfa boganya soan no ye nyi nkran ne niema mfama wo mu pore na fama no na munyi niema no na omko awa na omko indomi wom moko amunko yebi ya muni di bibia gale bibia na sedin adaka chese dwade ye di bibia eniama wei esemudi ka edru September na yen hwedi wonyame wo beye mesi wonyame behwem wonyame wo be hye papa wonyame behwem ama bibia ye kama mo kwan ne wa enti munya na mo nsimu nkowate ani asemu Dada Kwesi Edamase Jennifer Poku Riley's Cuisine Brenda Boateng Kandedi of course Abdul Nas Hamid Nicholas Asante September 22 Edanase Richie Carter Edasipa Andrew Sobin Princess Upare Nane Kwiokon Edamwase Pato Munyina Mabama Abina enso ewo ho Yedamasi pi nyamishram papa ma oi baby mo fra bonten for ne mra abi mumra abrepo homes coming for no ya na ya yeguso a yeyi niema no yeguso a yeguso a ya boy ya ba Sompa ya boy ya ba Sompa misika de bre me na de baba foku ewraba e de asem ai de niam ente samo a wo de abetua so baba foku trase akosua duako saudi wo de minim babu ho aye me so me de ka ho ayura trase Pole na mun kram we for mun nyana mun ni niam infri we abusuafo Sompa Abrepo Johnson homecoming baso na de enti na o ma pie hey Sompa Nkomo ye main sponsors a o mo na boy a chiri dom e ma mi show yi e ko na nim no wo ba kase ba ko a ye friend no Abigail
tuntum sewio abishop mo amunu ma bishop ene abiwa waya kwala akra ene onyame ahira no ye bibia binyi mu na ano pade ya ye gigi oginam eno me duru shop anam kokukuru makure adaka ba akom se ye de komenyanka ene so beduru akakra ode bra mi so de be ya fikuse be wura kansom ye mi komikuru makodisa ye de wa kire ma be gini mente se kakra de bra mi no so de be piso ya bo eti waba na waba no abiga ye tete no Abripo Junction oni ni nuanom ema ni monyamfo asonofo eti na wo bedi wo da Abripo Junction coming eno so yini ni ese me ba na me be chia mo Sompa Nkomo me sponsor kese da sonso enipa kra nimme age so mo hwe advert na ya na obodondo we ye ni why ya teso why ene de wo ha eti ebebu so mo kwa so na obi anso aboni din e dia me di free me ma me so obapa pacho udin di say Mpacha ye frame Adwarita many vice president ewo Abripo Junction homecoming you president ye friend ye say ma amajman Mpacha so oba fe fa amajman bia obi a chiao asante oba pa na so friend say mu t-shirt no efe ya bo mama pi so ya ba so tete wa Abripo Junction yo ena akosi aduakuni abi ni mu fanto ni so e abishop hey, move on to Abiso. Hey, aha. Sabi no, ana wobano ajinyame. Kanya mami foya nko mada. Eni so omde na be. Agoso ya. Minia. Na ho te sen. Yesu adumo. Hey, wampa. Eno wasosole e free shop. Eba Abripo Junction homecoming. Eh, ene de wakoma so. Ye tete mo Abripo Junction. Aha. Enti se fie ye bibia. Na wo se mi true mika. Minuanom panifo so ni. So mo asore meeting na makọ. Baby. Enu nti na medru he. Abaya. Maya di. Say nuanom mo fie nyina se Saturday. Wo mo mradin the president ho. Ena ye nua reta so tanechi. Yes, say nuanom mo Abripo Junction mema kase mo Abripo Junction. Ene ma kase mo nyina se Saturday wo mo mra ne nyina ye nkamom. Nyanya baako na homecoming nyanya maame mo eni homecoming no nyanya fe ihyehyɛ ne sen akosia na vice bekasa yo me pacho enhyehye ni se memre da no anopa be 5:30 ho no ye nyina ye be hia e wo Total Filling Station okay e ho na ye be che ye t-shirt fefefe ni ye che ya ehyehyɛ ye enti se wo ya wa ntimi anu ho ntam de a ene na wa nya bia na chese ati atum enti obia nu wo wa wonim se wo t-shirt fefefe ni che ya ehye ya ni de wo se utimi dru o sa 5:30 no enti emo be 6:30 because of awia ni nti ye pese ye work no e bantem se de be ya emfifre emfie embebre ye be nanti free Abripo Junction na kofa G runabout ho afifa ye mfichire ni kakrai o bantma ona yasaba bedru kokase Afrotech ni so nti da be pa na ye bekase ye grand day banankasa me paucho Saturday na nti ye drew a horn so na say drew park ni so a ye be exercise kakra ye wo ye doctors for omudi ye be fa exercise mu kakra je say nantie na yakwa nanti ni nyina no ye be hu say ye nya ahode nti efiti ho no na che say ye programs ni nyina eto so okay ye na na bantma hene e mo ase ena kumasi kokuru bantman penny ena ye onabo asenso wache ono so wase ye invite mpanifo bebre because Abripo Junction no eho enye baby kitwa okay ye wo atitriufo akukudamfo a omo ti Ghana ha omo nyina no ya wo omo titi wo omo ewo Abripo Junction nti se wo hwe ye posters ni ye banners ni so a wo atitriufo a omo wo Ghana ha sei ewo so okay nti omo nyina omo beba ase ena afensu so ade apotinti kra ema ya ye homecoming we no ye nyina ye tutu kwan ache ye free Abripo Junction ha na che nti
yenhu ye ho but said nyankopon ya adom de sabota any see madam president so ema o ka kire ye nyina ni nuamon so yenso ye de odo ene anigye edi so mu ye pese bibia enye kama ena ye maame mo ene ye papa mo titiru ni sunti ena ye saade we say if you say titi no ana meka ni say first no na obi timiko obi fie kokodidi okay maame bia etimi tia obi ba ena ene saade ni nyina eni ho enti ye pese saade na first no na eni ho ye pese esan ba ene na ye nyina no ye hu se mi hu maami we ya maami we e me maami enya de wa hu me abasa ti no na me friend se me maami e na mi hu papa we ya mi se papa we ya me maami enya de wa hu me aba no ko ana e ye me papa nti ya no ne butaya nti a e ma ye sa home kami nti ya ne ya maami ne ya papa no ni nyina be to nsa edidi na achedie bia ye di ba ye bia no yede ama omo na omo ani agi okay eye advice wakakakra azisanzo mfe bi nsoso ede eniema na mo de be che no ba chontima okay e ba pano so towels ne shirts ne na me ma de mu de bi atawro om de mo ntoma enye ema hu na mane ya ma omo nine shirts no mo so de ahye yo enti park ne mo be yo park be so ba choko ase astrotef na ho okay ye be ba be ginam pa yo akoso ya ede na woka me de kakra bi na metimi aka ya go so ya aka me nuanu aka ni nyina kakra bi na metimi aka de me kan say ye nuanu ma omo wo achirichiri nyina emra no mmeka mom ni nyina ye ntimi nya baako na ye nya mane nya fet say the first ni ati abepo janse odo na ne ye de te no omo mra ne ye nka mo abrochefo ni nyina ba we mu nyina ya abrochefo me pe na me loka eswada abrochefo ni nyina ba mpacho na we ye wo ye nuanum nso bi a omotai chi obi ti se kusinsia otai chi pa chese oboa ye eniema bebre mu ye wo ye nuanum bebre nti ye da omo nyina ase yo asembia ni ho yes baby ye bedru ha ya show program ya na me nuanum panifo say ya betu so hene ni ye bibi say na ya anye bibi kra na ye sa anye enti nkula nyanka no omo se ye nta omo 1000 na omo so efanya case kan ko fi enti abepo dancing for say ye mo omo 1000 na nkula na fanya case ka mo kwa betu so idi maami o shekenti ono na mo ne nka bibi a ewachiri ewachiri nkula ne de ni nyina mo fa na fi bibi ansunsi na unim so hene ni bishop for ye say na said ya dami ko mu ye ho a ya tete ne ma ne so say o mani na ya odia na 50% ya de atu say na ma de ho ma gene de na ye me nua ma they say 50% ma to say obi amra bishop it obi amra bishop e free enekwe sala ni easter ya tete bibia so wa bishop ya jeje mu it yesrem 50% ukwa enkwa nde be ma ya das ya be jam kwan ya ba sompa ya be kasa why ne ya be banso be ba be gina me ya yi t-shirt paper yellow ibi ya me so me fe miem ana mpo ni ade ni bi e bi bru no nya me fe o nya fa nya fa sompa ya da masi be bi ya be pa jansi okay bye bye yo die be sibia no ante pole na bra hansa no wapia bonten why pacho blansa pacho ebusia bishop o for so many free so bishop na omo abedi ejuma ene abrepo junction home coming no o ma yam na ye fe wan HMC alwa so personal some yet tija me bigel na o ma yam na ye fe sanso e de amayen sanse enu mu nyina na eye adwuma ebusia ene ye betete ma ya kasa kire emem dia nyakopon hira one odo a wo yi de pa ene adwuma no akoso na wo hwe Sompa Nkomo a utumi say no size because niema ye ene odo a ye na die no e kire se empanifuo ni lawyers judges ene tawochi eti nyakopon hira
ene bra wonya mani panyanka ekunafo mobrowa obi woni bi mpo wonya tema ene odode ma no je onyankopon chira pa ye makwan na to aso adawro ma ene yenye ye maami kese bi yesu nkwani obi ya obetimi ama wa henijie na nyom sa nyom na emede papa ena ba aku bi nso osinanti brebre na sasea unam so yi twam o MBY se utie mi a classic techiman wa bo unum yi papa anti gift mi nua be ma bi de bia obo classic FM enyo obi ase ma mi gift donko maton sa friend se ni nim dia onyame dia dom na no meboae na ye ntete ma gift pacha ho te sei pacha ni me adom ho ye pa se bibia boko eye chenra eno kwasem nyame twadwuma mu nso eye oh bibi ekoso yo na no kwasem so hini ni ene me hu ama me hu adwiri me adai wo hu ofa chen so obati abo Sompa and then na brothers bi ba omna samoa mo ho na mo office mi pie brand we me was oyini ne to da bi ya so de TV so da ho na say nine ba go esi from no na mi sie genya me na oh radin shira o de ma pa wo ye that's pass ne wanya ye ho bre ene ye nkoma ye bidi ni tititia ye beka awarejaye na se bribe mo a ye de ni sunsu aso no beto aso ye mfa sunsu aso na to aso da foforo ye de beto aso ti ene ye betete ma no na yakasa che me mententem ye maame ye dwumadie no ya wada ye yesi wo se ye ensem a ye ti ha ye die ni nyina ya awade be ma na hweme oba na hweme ti ye die ye adwen se ya wada bia don riba ko edikan ye de betu e ma ni me mafo ansa na sim die bi wo ho ayedi eno ti uba ya na ekwan so ano enti se ubema me kwan no mato aso na chese eno ano ubekwa na ma me acapella na obi ehu se wa befia me pa cho fa Bible na yenko Genesis chapter 2 verse 18 10 ani Mose ngume di kan 2:18 iwe be jumpo e di akọ 21 ani na yensha sim titie bi ho na infantity ma na Awurade Nyankopon ka se enye se onipa nkotena meye ne se so boafo mama no jumpo ko 21 na Awurade Nyankopon ma na ho to onipa no so na odai na oyi ne mfempade mu baako na ode na mutua na mu na Awurade Nyankopon de empade a oyi free onipa no mu no ye oba na ode ne bre onipa no na onipa no ka se afei me nompe mu nompe ne me honam oyi na obefre no oba efri se obarima mu ena oyi no free senti obarima begya ne na ne neja ho na ode ne ho akobata ne yere ho na waye honam kro na won ba nu didadagya obarima ne oba no onfere hwe Awurade na yom sa wanka ame kra Awurade botaya a wode ye awade nyinani onyame nyim die mu ya wahunu se ensese onipatena meye ne se so boafo ama ti moment ya ye begu awade no ya ma onyame tiri mu pona anyedai amem sanse onyame adwene ye ho ehunu se bibi nya yen na wode bedom yen na yen ntimi anhwe so yi na ya se no edi anti ya adwene ho pen se ebra onyame tumfem pade no wa ma wonipa no na nigusuo na ose oma ena ho atone so ti se de wawuo na wo friti bia bim ansan wo betum fempade no e kire ye se edu baabi a obema ese wo kokom yim kwa wade na wo wade mu no yesi e ma ye ne ade a emre enti won kuta ye wonimdie mu sa na tron kai enunti se wonyame tiri mu pom no ode oba bebata wo ho osi yemfiri ya maame ne papa fie yenkoka mom enya honam baako ye didadagya yemfere hwibiem onyame ene waka ya bom edie ne bema saati mu pokasi we nyame de adom ye edu baabi a esesesei eye dedikan nukredi a eni ho number 1 awade bia nukredi eni mu no foundation ni di kan dwiri ayese wo si abrosan no one use right pillars
no credit ne bi ne say difo sa oba nyam bosome nan na wansura wurade no ni bema be ya kwan ni akogye no sofo pani anim akache ni say bibi bia na ni wesi mi ho kwan sense se ye kan ye bom sa da na bronsam ba wade ni e pretty kan foundation no bedwiri Bible say nyansa fiti ase ni yeho asuro etisi amfos na misuro anwura wadem ni ye de to woni bema na koda wanyam Bible says bema bi ko ba bi woni ne koda wontie ni tirade ema wo papa koye ne ho ade wo be for so se sanfa ne ko gina sori dem eno ye ntru edikan de atoso mienu oba ye fake bema ye fake ebra ye koto no ye tu anamo no de oba ni waka kire bema ne so wo de bema ni waka kire oba ne so wo subai bi anye sa na metie me pesa pokwa bena walimiti ma pretende kwampo se pokwa bena wo ma ene se de mejeje nkra ne so bra kwadwo na weekends even nkra ne bra fie na omo medi weekends kakra o me ha na ba ma na nyade se wo ba yiye wo ba bua me ene me mei onya ya ne wade se kurudu ya wono so nyemo ye o se fe na me be kire wo se me so ma wo enti afe na obi esu ba bone ebe yi na die sadie na me ne pokwa bena nante na me siesie me ho na me ho akono me pesa me ne pokwa bena twemprenti obeba me bed sheet matrem matoso wo so be di ne huni me ware no sanse me so me be ma me prapra me ho ya wale me wie se pe me wo ba ko na me nya nkura ba fo me nkura ba aye fo na me be shi ti amwa atisa na nsi atwede akodanse e dia ba me bo me ti a boso me nan sana masane ahoma ne ti me pa na ya white me bo ma me ti a na mahua e mu bo ti se go so mobro ni nyina e dia walija ye ba because what that damn de bia me say oba bia bema aware no da so ne ex e kasa no wa faili wo pa na ya wale onu because the ohun ye na obae no obae wa hu say yey me ni that day sambe ware me se kenke kwa oboa be me bia so a ono so onu oba te na oba nda so ne mpana dada no se e kasa no e kire se wo so oboa obae no wa hu say sa na dada ne ye dan ababa we bi me ne ye fine eno ni be me bi tu anamo na boy ne ye wiemfo omware wieye no boy na benyesika na boy na bra basesa o ye masem e ma ofo mu nyina ye prima from ma omu girigina so omu duro mu nia mo bo life but ne yire na dwen nyama na ho so se ni ku na sesa ekoti bia fufuro bim eti sabe entete kwa tam na one oba ma ne wo ho no enu amu no de oda so ye den ejina emre bi me ben gane na me ni di nkomodifo na se de na baba oni tiri mu bon no me dan mu panam se no wonder se be ma na etwempana because what does so cast what se tam na se sika ma na ni ayedan na ni ate je se gewi o se sana brabo sani ama mienu we me ka bebre na mbi begira so se no na ama wale guo bebrebe de di kan no kredi enim wo ye fake me ye fake obi ade so ba bone ate ye be wura mu a suban ye set se de to me fancy ye tetema ye kasa che me mabusuafo ye hwe abrabo yi se ye se ye be ware a ye ma no kredi enye fapem na onyame tiri mu po en wode awade na dom yen ti ya wade gu a ni adi ya menhwam Mr. Champo ye tetema emema wani ni enasomo ya oda be die ya semo ya emodu papa senkatiefo ebetie ye no na nkom de ya dwuma de a em senka aware enka besesa eya no kretwodo be de ko asori dem be ma no oba ehun ye ho ese ye pese ya ware wo mo fre bibi te say courtship sa courtship ya wo mo courtship se be ya wo be hu wo mo ho no ne ade
na samre no nso so no a esese nko da ne madi ema oba ne hu se be ma eti sei ema be ma hu se oba eti sei no samre no na omo de ne mabi esie sabi oba bi wo hono mo a na wo si so no na mfum so bi aba na wonya infection sabi no uterus na wo de no fallopian tube no enamu makosua no to no ya wo mo de ade na infection bi aba na bia ne atwa baako anase bi atwa ne mienu nyina enu nti no kwa wade na ontumi enwu ne onyi ne ka se enokura na ebi ne wo ba ne ntimi enwu nenso so awade na ya wo peniti no wode weni be sie bema no ebia na yade bi wo honomo a asie chese na no ye hunu ye ebia na sebe epilepsy etwire bi wo ho yade bi wo honomo chese wo tichima bi enima bi nkoyie ese ode na di e wo courtship no mu e ma oba no na se bema no wo hu emema bebre epe ema ne omu ye ne se yedwe yanum eka nsema kese ena ho ye mabusuani ena me wo fa ne wei ena wei ye sei enu nti office sika e wo fie ne wo twa ntro na emeyi nso aye kwa aware ya gina sika so no na wo ni ti akwakoto beme so wo se ena me wa ne bi se fie wo sika awade ni nyina enye sika sem o enti wo twa ntro na ya wo gidi ya no kwa na ya entesa no e de ba de se sie awade no foundation ye weak if you say nya fapem papa entina astart na egu eno tin ye kan say bibia ye di wura wade mu bia ye ma do kuradie na adi say ye papa say ye bone ye ma ni na adi be ma edowo a wonni mu bibia odo sebio ni ba ku mienu bi na ya no mu gira say we hu ofe we say woko ware wo ba ya no ofe wo ba ya otise ne sokwo hu efesa wo de tim ni bibia ba e de nsem bebere be ba e de ware go na be ba enti ne ya kan say ya ware a ye mie ya ni ya ware a ye mie ya so ya ware a ye hu say we are matured enema bi wono mo ye mfa ne tra be ma ni wodi nkomo wo ka ensem bi efe na busua ho ensema ya wo fense wo kan wonim se ka tia wade ase bia nka ampe enso so wo beje atumu na akodura wade ase ensema waka tia ne se ebi obusua ni we se ebi ase ni nyina ye se be entro ya wo twade kire wo a ya wo gidi ye eno ntini ye kan se after marriage no enema bi a mo hihye ye bia no se nya sa na tia awade ne ye de egu na awariguo so nya sam yankopɔ kan no awurade mpe awariguo se na oto ne fapem no na ka opese nke girawo kɔ awieye ye maame no bi ye nana no bi ware mfie aduanan mfie aduasanom ne adeta no kuradi wo hinini na wo aware mu emma no mo mfa ne ma nsie o mema no so no mo mfa ne ma nsie sikasem ne bibia mu na ne kuradi enso enne sabe ye mai ye ni no kura we sikam se de bo abema dabi bema nko na ese bia sei enya sa ne te ba ne sa no a odo no so te e ma wagya ye etumi ba me de manu asi me da yo ante Paulina mame ya tete ma enya kasa kire me ma yo awalejaye me da si wo akonya kesi a wo de amami ene so de topic no anu odi ye nyina ne yetiefo nyina bedi adanse ye wasema make hu se no kwasem ni se nipa bia wo ti asasi so na wo bo obra na se antoto ne mayie na awade gyaye bi ba wa kwan mu ano kwasem ni se utira nye ekureti meti wa bra wo eba fom ni ma bebre akoso awade mu ana nipa bebre antoto ye ne ma biye ama enam so ama awade bi akane ye nya ye asabio ka ye ne ye hunu ene ye busua hunu se nyame ahye ye nimonyam no enam ye ne ma bi ye atutu ne ye nti enam so ama ene ede awareguo aba awareguo so de nipa to wo akwan mu a ede nsem bebrebe ne ma bebre na ede eba ade bi wo hokora ensese wo ye kora na wo ye de na wo ye ene abrabo bi ensese wo bokora na wo ye enam se wafiri awade mu nti na wo ye ne ma bi ensese na nye de emfata sade na sof maame e ka no nukuredie eno so se wo ye oba na wo ye be ma na wo ani nukure e wo wade mu enam so ma wade ni gu sabi obi kura wo hu oba na wani gye ne wo so wo be ware no woni bi amani hu se woni bi na wo be kwa kwaje sabi obi nkonwa na ba ko han nkonwa na ba ko firi nkonwa be gu demo na afe ye wo be ware be wie bi kura na nyame anye wadom kura mo anya sika afe wo be ware be wie na afe na sika kakra anya aye na wo de be bo awade no ho ban no na de kotua nkonwa ka
eko basa na no nam so ma wade no eye basa because when ni no kura ma wo ba no ana when no kura anya den ama be ma no ade na bi ni ho minimum lady bi a o hia be ma bi na anche na obaye ne ho ade so ye na asini ye komu na je say pasa bibi asa anya den eni ho osoro na kwaje na danfo na asini atade no aye den na wa hye enam se be ma no sebe na bi na nim die bi ne nema bi wo fom nti ono so antimi anya investigation bi amfa wo ba no ho ana wo ware ni wiye kwa adwuma atwintwan me ko leave kan say sin next week na me resume saa kopum say ohunu say na onye na asini eno nam so ma awade ne ye de egui enam nukuredi anya den ama awade ni munti ana ahunidie se wo yo ba na be ma na wonni huni susu a eno so timi ma awade ne ye den egu sabe wo ba warefo na wo ba sheet a wo da so sabe yo yentimi hune kala say ye blue say ye green enema basa edan na kasa na wo demu no kura no upia bonten a enema efifiri dem ho e bakura kire say edem ho ne nye den enye nika sa wo yesa anytime bia na maware ne den egu cause be ma bi wo ho a oya ho prapra be mama bebre ya ho prapra cause obebe fie ne enema nkoyie sabe fridge kura ye di nsuo gumu na ye no no ubie obi fridge mu a entefra ekotwi ko brema nyina nemu wa ho fridge na no ne enema basa enti ahunidie nipa bia wote aware ase bia bo homodin se wubedi huni wuduru obi kitchen ani stove so anwa edi be 1 year nyina da so stove ne so aduane foforo so ye dai esi so enti akobasa na be ma bi wo ho no obewura fie a edi ne nya nani kan so obe dai obedi dimpo na kan pese waba wo humpo so no obe dai wo no obechia na ebire bi na so of mama kan asem bi se wo ba bi a ya ka se ni kunu be ya ni complain man se wo konsuo oso apan e di konsuo na nsuo na bobo agu ne na ho se be ne na ho anene no no de akoda akonwam na wei ebe de na wade na ye dai etimi aye nti ene de ye topic a ye so of nyame nam so of mame so de aba ye tetema akasa a kire mema ya manukuredie ene nkan konye de emra ya wade na ya wade angu ama ya nso amane so of mame me da ase ya mame gifti yanchi an ya kasa ye tetema no Jesus say ne akasa kire mema ye tetema ne akasa kire mema piao so of mame me da wase ne akwanya wo de ama me me wa sorry dem mo inti me kan sama me kafri sorry dem piao say yes ye bope sa asofu nya ware a park be yema sane de bag edu o ma ja ware me sofu bi na kan wo se sofu ma me do ni ma se wa hyeche no betena so nanim a Christopher ma ha mema wakasem yetiri moden chese woni me se wa ware awie enti sofo ntimi nyae no me tisa sofo otwempna enye news mame enye news mame ha me kura because on the nim de wo fam wo ye nipa ye hunu sese de wo tie no sana sofo nso tie de na wo ye ya ye wo bi wo ha ni subanye but ye obi wo ha no ma wo fam no why no kaka na sama kire no oni obia enti obenya oba obekrokro no odne beto ne kukum amana ni age enti obetwempna woni me se ne kunu yasofo ne de woye bibia oni ba bia ko sa minim elder bia was ma gifty menya oba bi o twa ticket na kolande me yiri de oni se me elder sa wote ho mako enti edru me bia mimblemu mema bebre because emma ha adwen titiri wa Christopher ma sorry obi ka che me se ne na me ware anka me nwale aso dem bebre me oba na me kasa enti no se ye sakrasi yesi ye ware a wo se ye ware yi efi se wa nware yi a na awareja ye ba esenkola emma bebre nsusu de ma nkola asai ne batua no fo na na odwene no akola ni sifom pe bebi oboko akodi agoro fa no ho oba ni mi yoba matete mema miensa me ba wontimi she auto festa untimi me ba boy ka kire me say big mama do no obedi agoro but oboa me no obedi agoro me ne me medi agoro me betimi ka asema nko obi ntimi kan kire ne maame onu din komo da komiti wa na me hwese me ba onega obi pieye me last month 28 years onega obi pieye
no nim se mabafie opia na me se masa awraba twa runabout na sa akọ me ba ne bufu ya so enkosi wu because people we ye enne nyame ado me ba no oye police officer yo enti no awarije ye ya ade a na me wokunu ba na me single parent ma anyene ho se me kunu no nhwa nkola ni ntime to o majeje mu bo wa boso se nkola ne me daache emma bebre edumire bi na mo central market ubehu na poset tele ho wakoji lo wade anu aduana ma be madi asa tina ni eme ni mani abli wa be try na nimu wa anu afokodu ya na wale yaso fe ni wo be chia bomu enso obeni wutimi hia wo ba bi eyitima watwa na wo hu ni best quarter ade a ububefu atwe fituom emre bi bre bi ba me ho meton ade pam ho no ma uniform ni ade oba ya obisa me akola ni uniform wa ya ade sen na me se 10 cedis na me so tena sa we guinness 4 ubisa school atade 10 cedis ya ade no wo so enti no awarije ya ade a ese wo man ese brabo ese bibia na titiro no oba ni se Ghana ye wo no aware gina maso ye na gina yeso because wo ba no said sister ka bibi ahonidie ya ade anyia pa oba bi wo no ho so rest of mama bi me ya na too okwasem ka me yawu ehyew awurade acid si ya hwesa no ma no a ukuru beko obenye oba bi wo deodorant ni ade begu no ho hand cream wo de bi agugu ni so wo kye no kra wo te bibi wo de nsem odi amamoni a odidi di ehuo nyina la hye ne bo wurem no de akoda na da wo yeso abofo aka ne dress ya hye ne tinum eno da ho una nya nika boyo ne dress se tie nie minimba ma wo so ndo odwale ontimi na nti ono so be ma no onwale me sie no mama mi ntwa no me fa taxi na fe me hu ya nam se taxi die ko fa de bi wakira na meba na boy ni empapo mu bonwa na age ne ho age ne ka nim abrante kama wo isi form na me se wa boa pa of my me se me fa sister be lift me bisa na se wo kura fish ana me bisa na se sister ada wo kura fish ana age ni padua no de ba dia enti se ahonidie de wo hwe obi beji ukunu because the next na aba no ono wa wild o Bema no so wotie bia we nipa. Nti me ka jo say me so fo twempena nya news ma me. Because a Christopher ma ye hadwen. The wodi man say of ma me no wa cheche no abeka so da ne. E ma ye yususu ani abra ye bo life ne ade won siesie ne ho say troka. No ade ntima abone mu basa. Efie siesie kura me ma bema bi. Yesi ye ka ware mu nsam dia. Yebenya bebre ya. Tema ema ni ye hu yi. Yenye ye hu yi. Na yesu ban ekwan ya fa so ne ukunu kasa. Nso ya no da. Ghana former ba we bi ni mu kasa. Yemu ade. Otutu o se bam. Sister bi twem wo me shop enu mo twem a. Hello metete no abebo so me. Nam say wo yonko ne peta na. Me wote pen me. Eneni pa aba no me say obani ye na generation de ebe hu say because eneni pa aba ne muade na wo de say kwa aware mu a say na wo wase be kasa yo aware nso ye ware ba ma o ye ware abusuan ni na enti emre bi boy bi de girl bi ba me ho won say big mama sister na mpese me ware no na me hwa akwara na action no nya nkonkro timi mu enti me hu bibia etimi me hu etacho ana me say okoya ya chi oba na me say yima boy ge we wu wa na emwa so big mama ya ye bibia awie eni busumi nsa na wale nugu ye yo oba ni su no onye marriage material so betimi aware yo enti de meka ni say wu wura ware mu no o so ma mpa ye timi no correct na wo steady nipa no nye bibia so na ye mpa ye obebu ani ni tu ana mo ba ku mienu miensa na wu se de we emwa me se wo do obebu tu ana mo na wo steady no na ne hodo free wo mu pe mun se nya me ka che o se nya wo yire no enso ene nipa aba no okay
ye hunu saa no because ye ma ya dwene mu mie enti afutuo na obi timi share obi on social media o se ma wale side we every here big mama no ya mama gift donko na enche kura be me acapella di for pokwa be na be mu wia wo de abase wo hia owure be ma wo mfinhia aduanan nya me ko ho na wa ye night security ko we asase nti wani je hu apa fre 055 811 8188 papa no send this can ye papa bi o ya ye ade bi ama ene me ya hadwen sebi enye nkwala teacher ni ababa wa na anu waye obi agi ni sika ni ko agi ni sika na wa frɛ yen se o ma ga ni sika no 1000 nti yem frɛ ga na manemra ya frɛ ga ni viti anopa ma na betena ya frɛ wa wo de me ba me send amamo me ba papa yesrew se wo de sika kro no nya awuradia ka kire yen ni ma ga ni nko because ya wo de wo ye no enye fe me de meka no kra kire wo enye fe esa na ga nti wo twen ga ni ti wo viti anopa ibi saze ki wadame yesrew wona wo frɛ yen na wo share ye bo ya ma ga na sole afiri ni fie abetra viti anopa ye frɛ wa na me wojonkum ayi ase ena me pie ena me sende no kra ni de wo ya me no enye fe efe Mr. Isaac Wadame enye fe kula saudi wa na wo kan na wo boa obi a mesrew ma ye ma ga ne mane nko how many minutes here is this guy de no Lawson doctor no 25 years o and why you adwuma osisi mo ye den o se wo join ba wo himfia e kama ade bi da so bomode ne ko o be ma ne nya adwuma yi o doctor Lawson no Lawson delay man capsules enu na ye enu na abo ama mema nyina ga na mema tadua mu aye den ama ye ma omo piafo tiem sa koje aduro ni bi no no bomode e boa 02 48 61 99 and 02 42133577 Dr. Lawson no me pacho abishop yemi akosia diako what 50% discount 50% de da me ko mu mi wi ya me ko ho ana maso ni am efo de da ye bibia me nsa bibia enkoto wedding ring 30 million 50 cities ko abenya nya de nso bepo benya ho ne ya nso kona koje ye womrom e wo kwa o se wunua ne wo hinini me na me sebra wo be che okra be o kam na wakojo de 0598 5852 I bishop Tabita I bishop adi asem na gu ni be do antini I bishop nya I bishop eye abi nya I na se I e ho na I ye kire ne so ntie kire da bi o nya I me ka I ado ye me ka se je Bishop yeah I bishop Tabita so fly announcement oye free screen asem keto abomodin ne ko na so ne ma papa ajo ne ma papa ne wow sisi ni pedua nim ya de wo mu ayedi no ayam kro obebre udi mokwa kumasie ya na untimi na ipacho ya funu ni onyimu etumanso enfama e Tabita ya wo Madina Firestone Food Bridge hwa kumase so fula ala takwata brade sunyan so ye ho Leicester Ghana ye na ide sanitary pad papa e dia ba be ma tobi ma oyire wate tobi ma long na to esrone form na ye wo heavy flow so eno na sa enema no ene ye wo ho so na ya ma bag ya sanso ama panty liner ama wo yesham obedu anwure na rods ya 2% ba ne enye sa na adwunsogum dia no krenie ya na to eno ne fe ni to bonsek no to bomodin yewo ketia ba bia to foster to ni si no freyen 0501 390-337 yes Liberty Conference koso yewura man ya wadubu achi dimpaye ewieye brei na me ma ni tumi ni si enso na ohira so no mia mi krom tachiman oba bi na compost ni minim etu no kompono wana no nti wakogya nyame ahoden wo Israel ya wabaidie sa April edition we die nyame be nyame adwomtofo dwesabwaje MOG minister Kwame Frasa no pano nse Jubilee Park baby an konkodie beduro ene ye be pon bra
now be inshira. Liberty Conference also, oh glory, hallelujah. Spanish 3 power combined. Any of this Spanish jingo capsules. A anti-aging. It's winning. Ya what journey by fast. I didn't cry a wooden fee. When I say we are not cholesterol coon. When you were pampine and you Brian how you got a wood team. Maybe Pierre too no so. Obenebi. 0266 114111. 3P Garek Mr. No Piwak for Bombodin or say Brad says radio so be okay Kasiamro so office stroke Sano night time Obafra Okutu na immune boost kwasem Ubenya bi okolena Gabson Kufuridia Okaishi Angel Heba 0248-928-824 Ejuma Okrom Fafo no Mastercard and Springboard Foundation say or mau ejuma yenam agribusiness any TVET sanujuma so kama wejuma wo dia so be 0308-255-775 Union Group of Companies also pesa oji asase edan be passport birth certificate uko Canada UK Australia Germany obesama work permit e dia ka ho for ni twemu asokwa Top Martin Dinum yeni asokwa health insurance in order chrome 0508-584-42 Boris B and papa no Boris B akoko na kwa dia den eye halal kramofo mu begu chiriwe mu ko jibi wa baby a obi afre wo mu de beba say akoko sere ne kwa ba bia ubenya bi obantema Sawasi market fantasy runabout Poku trading SG Mall Sheb Wedi Junction 0544444453 Healing Point Basso Bronya kwesiada me ya dumwa nsiampem enya semgeto a Sompa TV na yenkyerechero ya de ne kwakwa ni bebia no before yetetema judge ne akasa kire memma judge ye dase ne akonya wodi abeto ne se titi eniyema wo se koso na judge ne kwasem sa aware kanetiti no na aware timi koso ma anigye kura ba ukuru kura kodo o ma ya wo de hwedemu na eto no na anigye wo mpa but emlani ko nanim no ade bi ebeto mo pa ma ema binum yenyiya no enyiya no kum sunsun ewa awariem se be ma beko se obenum nsa obekoko pema anabi obekoko ye anafosem na ko ba benya botre ne ni kuna kasa no na wabu ni minim ewo down ana opi ache na penafosem ana ko ha ne kuru ka baako obeka ensia enti sanyi ya no so konsunsu ma wale entimi nyina saya rewo edaso wo ho sede na minua ma ne mo kan ewo asori fie sa bedi sabi yani ya suwa pawo kejetie yi edidim entokwa ebufu kasa etiema enhyehye aka won se ko ba hyehye no ontimi hyehye enhyehye ne de yen oba hu se ne kura pie ne odi nkoma ne wasesa ono ankasa ntebia one edan no so wakase opremu a wode fa mpa nanim ne ogya ne ho adwa yetwie asesa enemasie ne tata baabi sabi produce ono ankasa no ho akwa sabe ye ko beto plastic na kwa to ne bo ase jujujuju baabi eyi baabi na ka odanka atwade anase ebia enson esiesie ne ho anopa no da bida ne nase property ko concern ya sabe ne nta papai wonnam se frede ana ntuma boni mu se ekoba sa bema bia dwene miensa ewo wariem na bema bia so je ho se de na ye maame ka se onyankopon emma nipa da na ho no e kire se bema bia wa wariem a ese wo home ne na meka ho asem no se bema di ne koso ehwe akoso ajai okona wo bana tete no ofa na wo ye ne se ya ne nyina wo home empenifo ka asem se o pija tai na wo to ba no ma no so pe ba bia o so behuresie eti de wo de okuro fa so no ana wo pese wo jai na akwa both the same thing so na bema so wo yi oba sa eno so pe bia fa meka se wonum sa wonum kan
won demand so redwetwe usanyumle wo de akoda wo de kwakohwia no obesu odwale osiesie no ho wo na adu onum pampa kwakoye de ekokisi no o ma kwan de tosu bi wonim akohomabo de tosu mi se wonim kasa kire ma wonim kasa de tosu nan eburo atemdidie basa eno so kumma sunsu epamoma eti awole jeni ye ka ho asem no enye nyankopo tinpo se obi kwale a ye nkogu awale na emum ni pensusu ye no ene tibia ye wom asofo a ye ka ye ho asem ye ya brepen ye ka asema ya brepen eti se ye ka momma ye hu sa brabo ye bo no se ye gi ye hu sim se ye wale a foundation no ye ma concrete ne nyina yi ye ma yo ngro sombrem ayo ngro so se obedi hu no kure obedi hu ni na dwan die be bi wo sister na say sofo bi a mi nka sofo wo ye bra panyini okone na dwan si fom no sade no dwan so say na yire se na say wo sori a da bia ba ye de dwan mo na ate fom oh the way ka se na okai no e ma be ma no o tese dwan ho na fi no odi nkomo wo di madwan si table so na say oba na sa bia ma bre na ma yesi me na media avre mba yesi fom yo oh wonti ye be sra ye nwia ma nom ye num kasa nye de ya brabo enye kama afi ye nantiri ye nantiro ne bi nantiri nye e da sidifo nse se bi nantiri nye o e da si ai ya ma mi bia na obesra yen o free London ye friend Kwadu na osini kun o ye Church of Pentecost elder we the elder papa elder Thomas Dufo kama oso o ware papa no bosome nai pepepe na papa no be fa ne ko London ti papa ni nua be mawu omo be ye no di ni ku achi be boa na yi na the way na ni gie ho no no so ba ba chia yen ombe ko memenda tieda be bia wo bia wo yin so da wase nyame hira pa wo do a wo yin na di edi aman ma me ko adu nyame hira wate wo konso a radem fan kodu asumdwe ebusu akọ computer so adwadi ye ba pe ye ma me be me acapella ne agya na kwan ne di case number 2 so atwa so e de amaye ye wo munyemra ye tena o hwema ade a betum de ahye fridge mu sei emra so sa uto fridge a ebo adwuma na ye papa na efe se de be ya wo sika ho beto no se wo beto fridge a ene to high sense breko esan say entry power and a buono so da home tabletop fridge double drawer fridge display fridge water dispenser fridge a upe bia ye wo bi wo ho ma ho we dia mu ana mu se yenye o 58 and copy 18th March High Sense Fridge promo! Abra promo ikosi. Bora High Sense showroom bia. Na kwaji fridge ya titi su se. We ye dia ba ma wo ene wo. Ema ure fi se auto fridge wo High Sense ya. Ye ma 5 years manufacturer defect warranty. High Sense Fridge promo. High Sense everyday prices for everyday people. Na Kai Sense shisha kakra wo ho. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena sokunso wo de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert
wo medi ho ya pa o na nemre mu sa wo mfa wo a enye Tabita clinic na wokɔ me de heba de me nkobie mu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na Tabita de omo da soronko nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na sene machi kasa tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti sene ne fa ne si dwame na mani achi woso me stroke kra se wan hwa stroke de ne ho bagim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate ya de ho na omo kira kwan wan Tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene de animhwe ewo sofolai ene patase kwantempon so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ena takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene Tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise Dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na hodo nina Bishop jewelries yenim ne fretiti wedi somade hu jadada ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings engagement rings dia upia dia one set wo any one baako Bishop 75 jewelries what say wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma oba ni pem wa hu sisirie mu di the other be so waso the other be two home the other be two nsa the other be two nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye womrom plot 17 adisia market chi ho Abi Plaza edankesi enim ejuma efo nanimu ejuara kopem memenda anopa no nsia kopem anwumre no nsia Bishop wabi mu amopa ne dudu mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame hey middle na then I want to why stay for sano eh ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe no e mo ye titiriti mentumi pon sori wo na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mofusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na no na madam Fukofimpo ka kire me say he work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo ma manofo anase nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P work e was 02489288824 and 02010000021 Destiny. What shall I render? Indeed, what shall I render? Enemre mu die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da famu a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo se ye suit na wo pe ladies wear e ma bags ahodo watches jewelries ama wo peringa na e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pii die ene na watu adi na wo nhwe se kura de wode abebomu aye 1 month promotion
shipping. Enti woto ade ba ko a wote 10% e dey free so de ma wo. We ya kwanya abode amatufo. Ene mo amopa ne nkonkrato. Sarakoma boutique. Wakwesa ho fedie mu kokromoti a. Yensa ne ho mopo da biara da. Hwehwele chi akwan awo soame. Wana Sompa FM Sompa TV. Ene di hwani mu. Telephone 0244 797215 0244 797215 Sarakoma boutique. Enter the Papa Perfy. Hey, why fish sama ye utina we. E mema ni hu se ye ka no wasam. Wo ka sa papa kese ya no ba ha na ne nase atataya o kasa no de nsa katana no no. Ame but we de say sa papa no. Ma ti de mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsules adawroma. E na mama pomudire sa no. Wow. Why ye nice and kasa. Spanish garlic mixture ene ne capsules. Hey, enyama why ye kama pa. E bo mo boje dia fusane wo nipadua no mu. Na aboa sisasabro awotutuo hypertension e te cholesterol so. Obi o tajo so antentem pa. Gas gina wo yam. E ma akura amane mu hunu ma fichi krom nyina. Etuotwa obu akura wadware wie no. Afa na ne ho ye ne hene. Enti asno Spanish ginkgo capsules hana. Spanish ginkgo eno de ye nwa no nura watwe free ginkgo biloba ene soya oil mu. E ma wadwemo so da ho. Martin so say say eye anti-aging and ma good retentive memory. Na ye ton hene. Antec Herbal Center for ene ayi. Enye na pharmacies chemical herbal shops. Eno an say mo frɛ 0266 11 41 11. Apemfo abato mo manufo no kwada wo ne mfidum mienu enka ho. FDA agi edwedie krato yi atum. Media negisam and free union group of companies at the brew. Waso daye se wo pese onya asase bi e da ba bi e ye kama ebra manso sembia enihu na wo de ye wajapade papa bi anase ebia wo akwantium ana wo fie ene bia wo pese uto efie papa bi anase bia wo pe bia han e de ama wadwuma yefo ana wo hoho bia eye union group of company and American for e de ama wo de ntia wo sa wo de wo ho to union group of company so ene se omo hye adwuma se enye omo abaso body a wo magye efa akwantumu ene adansie ho nsem de obia etuche ede ma wo mo mepa to ba bia wo bia na ebia wo pese wutu kwan ekopie omai bi tse Canada UK Germany Australia na wo ye adwuma na wo di tua kano a tie ni ye wo ye adwuma na wo tua kano a eye tie eno ana se wo tutu America na wo ne union group of company edi nkomo na wo de wo ntoma abo wo mo dia no kumase na wo na wo temenka na ba bia asokwa Top Martin complex ya yene asokwa National Health Insurance District office no any boat office no ye wo dan kromu a e wo no mo pe ana ye boya ye adwuma bibia ni a freyen na ye nin komo e wo 0508 584427 ana 0508 584426 Union Group of Company ye de wo ko akudura sumbiem ma won so wo de won sensi bo se ampa to say me your default. Yama etiefo akwa babiem ya papa lawyer amponsa bedi akon owo London na papa we die ehu ade a de beye no waso Sompa Nkomo na sene te se de na japade one ne yiri wo ba pa perpetua ya titi ni fie enu owu nkola yara na ofrem anajo no yedi nkoma no se akosisi na mso yedi asem ne court ti wo madi di mu no se ano permit ne kwa send 1000 se me sa me fa mankra no ti lawyer mponsa be di akuskani ni e de be ma wo mu nyame hira wo papa no mai de wo ye nyina enye ye se wo doyen na odwen ye ho me pa chaw momianti birthday sin free ho na yenko yenim adofo be na edi o ma wo da no Felicia Ekweku when the day man Williams SIC Insurance Kumase yedase ai why be Deborah Uswajimai oyetela nkinkansu otu asekan Rural Bank yedase ene sabi je na de beba so na ndo waye dwuma hope na ye ne aye ba prophetess nyameche basoa nyameche na anyini saa no shedebi nyameche na anyini saa no nyameche ni ai odi ni birthday kwasi ada nesansa kwasi ada enye dwumenti ene ye yama no se in advance prophetess nyameche basoa
kwasi ada ne birthday nti abrochire for Ghana fo a nyame afa kura so ai bibia mamo ne birthday mu nkire wodo na mu hye na ni munyam maame no free London ba ya obechi ame no wa mame 40 pounds se me fa manya meche ai eti nyame che udi wa woda me kwasi ada onyame hira kwasi ame me ko godin no enye kese enye kese nyame fa osumie bia pona kese bebere ene nketwa me wiase nya wo emfa so nyame che na enyim sa onyini ne asa yo ya mami gifti ene wa besra yen ma gifti ma ya capella ni nya kwan Yesu nkwani obi ya aje obetimi ama wawie ye pa voice ni ginam ubenya wiase japade nyina na so woni awie ye pa au hwehwe nkwachi mawukra na wiase ni amari twamako enu TV we Jesus no ma wawie ye pa bebi eme de wose no wani twamako dodo watu so nu twamako ebeya nanti boko na sase unamsu nu twamo hwehwe nkwachi mawukra na wiase ni amari twamako enu TV we Jesus no ma wawie ye pa ewie ye ni asamuno ewie ye ni asamuno onipe wawie yo eno ni asamuno hwehwe nkwachi mawukra wiase ni amari twamako enu TV we Jesus no ma wawie ye pa ede je se nyum ni epebia hi ni ebenya social media ni nyina na wo obolo wa ewo mi ame ofo obolo yo na mesrew nyame yadoma kwasiada yedi mi maame 93 birthday ewo Kuzi Lodge mi maame wa wudu baako nyame ahia mi na metoso 7 nti ni nana no nyina se omo ka bom no ma ya ama no na se ode ne picture aba na yedi awuledi to so mpa ho ya send mai ha me send aba mesu nyame yadoma on the 9th April you be ba birthday oh ba birthday you tima yedase se wo be chia ye ya ta bra wai ya wada de ta be boy ne be boy na mai wa no ne ehia afutu ye sembebre ho ati be ka bo mati ya ma mi gift don kono no we bre wo bomu a na abayifo nyina atigu ai wo pemasem na me so me penasem case number 1 Terria Samuel kononom afrancho eni abrante pa ageniti wagene shirt kama en wabone watch waba kwanto nkuro solo wobi anka ne ho na minim akosem aya wodi abosem nkata nanim ayo eni asam no mu beso kwa day in court hey atiatro mu o yo brataria mi program ya tesai pacho me hu pa me wa Bible me wa Qur'ani me wa bodua me wa snap bibi focus ya da so maila o tiga kai yeah me ko konfuni fi dia na ape pacho Bible ko yan so de memenda o ya kwa hweni pacho yase mo so pa mo patopa mu binom ezi formula ntie ni bi yase pa mo patopa ko camp meeting na mu di wom yo nyankodo ya kuye peja eja asante yabo a eda so de baba o kas bodin me Terria Samuel ikra me Bible sa samu ame beken no kretrodo minitro onya me boa me yes ye di asam na de abedan ma me yo so ma me na wase ne ejuma pa mo ye you say le bia me tie program yi no kre na this week Monday no woman bi ba ha ede na kwese mabeto Sompa enim a media program no sme musimo the same problem a edame so a ha me pa na me sia da roma mabeto manim na maboa me o ya lecho mpacho me nyare etwayo David and they dra na jo a baby di waku mpacho David na ne de ha na da so ba ni di waku anajo daim mpacho the ten say yesisu aja abrabon kakran iguso etoto no ma na ye juma akwani abane afisane sa duba bia no ma enko yi ba na
my dream see no ma bebre so until 2019 more na menya kwanya tu kwan ko one of Arabian countries so I'm a quay ma started mo bibie ekoyie kama ma beto asase ma started see dan 6 bedrooms bibia ekoso ben mu kakra no so me hwe me maame me hwe me nuanom ketwa because efie nye timi na ase Nyankopɔn bi kwan a eje tototo no ma kakra enti maame be ware na ma di kan awo but si ade my wedding you know when na wale no mpacho dey bi I don't know the because of say na no man shedan ku enti aware na ntimi amaso na uba ya unya sika na no ba no awale die si ye no na entimi mame ensan ko back se me kwa ko ware no ba no awale mpacho dey bi aha na ese ja pa fufuro na mame ware fufuro yo no kra would you about me how after our energy, I'm say I go to normal but me tie the way so for ne emote me kasafa spiritual marriage na de na the one spiritual marriage normal si cause one brabo no me timu say spiritual marriage baby bisa spiritual marriage no papa eno ano no so oba bi no obeba beda anase bema no beda tina busa say dura na jo a so sa da ye ni bi o see there way back some 10 years ago emfere asofu maame for kura papa no wo di o manajo nyina na mo pa pa kwanchire eti so oba na di wa ma ye hunu ne hu mo ebeboa 10 years ago na me so na no oba no ebeku from eba mu kakran sa da ye no de waja udie mpacho me so sa bi na asa afi na sansu sansu eyi ne ho bia me wo bia no se sia odi 10 years maame sexy madam na fe na ehwo akwa no ba one so sia se o mabrabo ma sia na me be ni ya ma wate ba banka se badompe no anda ko asem na ehu enya de ketwa nkofo afa spiritual marriage ha eni padodo nyame ti ase omonso na entu ahwe nanka free enya de ketwa ene awia ide bidamase pa ye de enchia kase ebe free Dr. Ba aso ye edi aman ye hwefo ene ye tiefo nyina abrani nyina ye base se ye be kasa utie obi de no na fe won so ya de da so no ne de be fam ama won so utie na won so hu kwan abefa so a wodi wani be kire ba heba hospital na fe yare kase abeda wo so kwankro ya de abeda wo so titru kase ni dompemu yade a wo kwan nko a wutwe wani a enhwe ba bia no na de wani abekire Dr. Ba ya so ye ne so wa ba ne ye de ahaban ye didi dwuma na pagya yade na to akone ba bi na fe ya ma do ni padua no akọ amwenya mfa ahudie enti abre bia no ye trase ya ne pese ye number no ana wudi nka afa sede be ya ye wia watimi afre na de ha wotete wo no wa ye ne yenso ya kyerɛw amwa ba ya so ye ne atu yade no afiri ni padua nim ama ohu ato enya adeketwa number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba ewo kumasi atonsu agogo abai hospital kakraka na wasie no eye nachi ane wo mesra wa wuhwe yen no tie yen yeni hospital inside yen ya bie ye de wo hospital nachi ehon na Dr. Ba ewo wodu ani kire enkrampata mo nso a ye wo bi Spinters Road 18 junction ehon so ubenwu Dr. Ba ewo ho ama wo yade no ya hwew ama ho to awie ya yatrase a ye ne wudi nkomo yi apre nyina nipa bebre anya wo hawo bebre edi akina ma afedi ani daso wasa afedi adane asem bebre edi adan wo mu titru enkrofo bebre anya stroke first na stroke yade anka wunya 60 ekwa ena no kwa wa hwe wo nipa duani ya na nka stroke no aba bedan wo nanso na me ne wudi nkomo a ye ka say ene obi timi nya 20 years 14 kura bo hu se ne nsada no no otwe nase wonya stroke ni bi eye di ntia eno ma bebre de di wo nipa duani mu a wo senka abre nyina ye timi tu anamo eba Dr. Ba ho ebe hwehwe nipa duani mu no se ade we ya ye mi die bia na be ya ade we na Dr. Ba timi a kire wo se eye stroke ni bia anase nye bia efisa wa ma
na sɛ wotena hɔ na sɛ nneɛma bebree obi wɔ na me ne wo kasa kura ne nan wo disi fam a na ye titiriti mpaboa hyɛ ne kura na wura onhu obi a ne nsantie de bia na ye titi no de bɔ da ho ananse akyeme nsa akyeme nan no de bɔ papapapo ni nyina ye nsunsanso a ebe da ne stroke no e de abrɛ wo enti ne Dr. Base ono de wo kasa kyerɛ wo sɛ wo ma bibi ana wonua bi ɛna me ne kasa ebi o diabetes a ɛno betimi di stroke abeto no abɛdan no obi a wo mo jaboroso so ɛno nso stroke bɛn wo pa sɛ obetimi anya stroke ana de atwa to ba ko yɛ ɔmo mu num no bɔne ade bi obɛfa nom ɛno nso wa hwe ya awieye no eye stroke ana de bɛbɛn wo ɛbɛtena wo so enti na sɛ bia mfunso we nyina ba na bia wonya stroke a ɛno na Dr. Base yɛn kan kyɛw ɛna awie yi sɛ stroke ya yade a wono Dr. Banko a ene kuta aban ne adura wode sa stroke yade afiri ni padua no so enti na awie yi ebia wo ma me bia nya stroke ne nsada ne ho wo papa bi anya stroke wo sister bi anya stroke wo kunu bi anya stroke ontimi nante otwene na ase kyese ontimi nya no hwea Dr. Base bra no mfa haban na wode sa yade ye stroke yade no omfa bi manipa kro no na nipadua no ne nsada ne ho ne sebe na no akyea no ene nan na wo twene ase nyina etuo ntwa no nso ne ho nya ne den fisesesi a Dr. Base bobi se opese 6 match besa ba biem no oyi omo waso mu stroke fo nyina no mo koto na mo match manu bia hunu se Dr. Barre nipa bebre a omo ye stroke a enne omo ni padua no omo timi to abasa eto omo nan enti se wo tie Dr. Ban na wo tie ni a eye mfa nya agudie ena nya wadwe se machini makwa empanifo se krobi to aso ba bia wo ko en e bia na nya no aduro ana ode ma wo Dr. Base ono na akofa haban a wodi tu stroke yade ase afiri wuso enti nya adagye na nya gidie na fo ani kire Dr. Baya so ye oba stroke na betra wuso mfie bebre amasika wo pegu o nyina yade na hye no Dr. Baba sa ma stroke na ko no asa akopɛ usika na wo ho ato enti fo ani kire ho ne ye hwɛw enne me ne wo kasa afa obi a dane da nyina me ka kire wo se achi kasa yade a eyi nipadua na me se wo kokete so a wuntimi na wo me se obi akokɔtɛ so a wuntimi na empa wo wa wato a ɛda hɔ no ɛnya mpaketo a enso sɛ obɛda paa no adane asɛm enti na me ne wo kasa yi ebia no wachi kasa ne mu abiebie yade abɔ wachi kasa nim ama wo kokete so a wuntimi na ɛna na dua ye bɛkɔ kete so ekobodu mienu donkwin kwabrane bɛsɔle yɛtena mpa papa a wɔtɔ so ɛde brane asu ana awurade ubɔ miseni Yesu na menkwan bɛyɛ den ada na medi awerɛhoɔ no wobɛdi kyerɛ sɛ waso yɛ ayɛ den fi sɛ Dr. Baka kyerɛ wo sɛ ono ne kuta haban na tworo ne kaayɛ no sɛ wode sɛ wachi kasa wachi yade no ama nipadua ho atɔ ada na me papa woto a wode yade di agoro wode yade hye obi wode yade kyɛ de ensɛm fata mesrew twewani na fo wachi kasa wachi brɛmo wachi etutuo wotwa ho entwa ne nyina no fabra Dr. Ban so ye na ye nhwew ma ho ntɔ efi sɛ na me bai ma me bi firi obo ase ne ba ya me koja ne kwan ma me ne ba no ne nan ni nyina ka bom ma me no ho fɛ pa na ma no so onim sɛ yade timi me nipa ya ananta no ye no wose wodi akyirikyi na ne nan de wo emu tutu na mu odwe no asɛm bi na nam ba wanyinya difo bebre aya kwankyerɛ ma no enso still wo that to the otie na mka kyerɛ sɛ ma me oba Dr. Bayeka de na kyɛw arthritis ade ne na abawura kotodwom na wutira nyeye first ani enim na ne ensu ade nko yanim no wobɛhu sɛ we nyina no kwabrane wabɛtena no wayi mpane 1000 afiri ni paduanum na pane ba kokora kohyo ni paduamu a wobɛtimi anante wo wiase ano akɔ onte da no di bu enne ya mama me na dura yakogya ne kwan a na wotwe sɛ na wobɛhu sɛ odi adansidie bɛba efi sɛ kotodwe yade amenne ne na yaka bomu adane ananta enti oba odifo de ya oye bia na ne ma me de bae na forma ma mini gina so ene nanim fe ne ho fe nan na kan bomu a na ya asem ni kunu no odane ba no amfa na ma be ndai bible say di aka bom yantitim enti nes wa yesa na wo ba Dr. Ban wa emamu bia no abeda yase enti wonso kotodwo na bia wo de na nchi ai eye dede na eye gogoro gi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 g15 noma na hye Dr. Bansa enti ukotodwo mu yade nyina no awie ye ne ba bi obehwew
ama ho atowo eye ba heba hospital ba ko pe echamfo ba dodo na bu edi echamfo ba ne nipa bebre girechire nyarewa nyina bedwane edi entra ye tutu yade ama yade apete ko ba bia ko to ama ye di amena anwea gu no so amena hunu se woni tumi ewo nipadua nim enne e bia na won so usisi achia a balance wo ye wo hwe enyeye de ye ka nyina ye enne amena wo kasai obi oteka afefefe mu o hwe fitani no de ne ka ama no so sifiri ka ni mu a ba bia ni sisi ne nam no o hwe doctor te se doctor ban fama no dade na ye ka no a wuntimi fa nko ba bia no eno fitani papa ano ope no papa jasa no ma na wo ye no na wote hwe na usisi ne kya na wuntimi ntwika ni bi mu a ka ne besi wa pro enti ne ye ka kire wo se sisie na akya na wo de tika papa mu no fa bra doctor ban ho ne entene no na wutsi frika ni mu obi ahunu se watoka papa na wo nso nipadua eye papa enti fo usisi na akya no enyina bra doctor ban ho na ye hwo na me ne wo ka se obi abodampa wo ye no wo hwe enyeye me se nwom awodo a woto ofa amachi de no ofa lumba atata no de awona na champo bonso atiesi estasmate wa wie na bra ba no adwene no ho aka wa no ho hwe enyeye asema ya na ya ka che on se edam ye yade o edam ye yade mesrew enti unua bi bodam anya ba bia ye Dr. Banho anabra obi de ye twere yade eno nso oba Dr. Banho a ye behwew obi de ye diabetes eno oba Dr. Banho a ye behwew obi de ye pressure eno nso Dr. Banho ye behwew bidia also eno nso Dr. Ba ye behwew enti mesrew yade bia ya modi anade bodin no yesi ye wo yade bia ho haban a ye di tu ase enti je number no ni fa kasa ni nyina emre dweye empanimfo se asopa we encha semti enti number no 0244 988 004 988 and it was 0244 08 3482 Dr. Bawo Kumasi Atonso Agogo Aban Hospital na nachi and ye wo enkran ye was Spinters 18 junction fire dia no be da Dr. Ban ye dia haba no be sa o yade na wie na wo kwa de nipa bebre pati eye ba ye da say prophetess nyameche basoa wo nyame namne so ye adwuma audio obi send bre me lady ni fra brochire ne bae na obeya ye fro ne nase taya na etatai na okọ nyameche ho ne nyame nam nyameche so ma ne direction oso abeda me se champion ni dan esiwom yetuna wansena mpobre atu afri ni nanu Jesus Christ enu anu ne nan natwe prophetess no akolai ne nyame nam so ye enema sa ya bodua hu si dan obi di nuro ne niam akogu ho ko hunu akodai ne nyame mfa ne so enna ne se adua nabofo no betwe bosom na ba ahwi asedagu na pampe ne kwasem amana nane ama wade wo ne kwasem abrochirefo baabia nyame che bedi na woda kwasi ada sa kwan so monfa so na mo na nhyia na wonyame de odi adua ne mu no onfa bi ma mo 0535897699 0535897699 obo e ba medical research adwo adumanu ono ana de preka se powder nso hie kakra no de wo aso na wo kro no usano na tayo tititi padete hwan suro kuchew kidney any infections ahodo he background omodin se oni wo mo ebeto kese 0249761508 Sarakoba eniema papa ba fie woso o ma 10% discount oba ni be ma niema fefe kopeshe kan wo t-shirt yene soame Lacoste Sompa FM ni dia jeans 0244-797-215 Sarakoba Gengiment Dental Clinic ye jeje osena enye kakana ya yesha blesses ya pro no ya polish yesiesie wanu mu bon enye yi behwe ni nyina ya kama se usi gold se usi dien obehwe yo kuma ta report and total filling station techima magazine nkranungwa kofodu ye ho takra traffic light off Tadisco Junction. Frey 0559-139-582. Time. Enu papa. TIME. Pebinom yabo. Malaria. Etiko pebi. Wanu watu. Kanwe. Tumini Okay ni mu. Ensawati ya gutu. Sibie di. Nina. Sisi ni peduano. Sisi. Ye time HH. Heba. 0244-417-6 na papa. Yantuasu. Na ose.
ɛdeɛ ne esi wa brabo no ma wo Enti after say me worry wie no sisi ya no nipa be 6 depending on me share me mama me papa ka baby next month April na 26 years na shapa just me ana me hwe abusuan sisi ya but sisi ya brabo na fa na mabomu 60 a sisi matiaba be 10 bibia say bibia anko bibia ma na we nso ye de adwuma mpacho onso wa wie but sisi o child or private school okay nti me jime ho ba bia enyi bra me wo ho no the one na no ma si kon sometimes cry me da the one me hu no ma oda isu ni na me decide say o se me ba fie na ma ba hwehwe no mo yesa wan hwa da kro me ma me bu fie onte asempa and ya unya voice se kun hu ana oh and me ba fie a ase me jime ho ayenye no sometimes wo ho a otene me ba adwemu se obi a nipa wotimi to yiska tanwia ye we tiamesi for kan ade na afi just tensi describe better than na di onya ya na adwem bi sa se o ba yo ye de adwuma mpacho mi nyanya adwuma bi asisi ti o dan no so wasi mi edano from last year 2023 January to December mentimi anko ho na wankasa adwuma ben na wasua missing na no ba why waje so de be ye adwuma okay for now no dear me person free me so nti am de buy nti mo document wa ha say bibia to me to year metimi asan akomo me resident permit mo insurance e okro beso yeah me pacho ene me basic akamo Indian country nti u pese de edi wachi ni free wo so free me so na me de me ho a ende me kwa anye hwe no me bobra bia me nti wo ha wa de buy nyina ni nti ha me de buy na de twa to so ne say sisi ai bibia se wo me ho me nkome ma enti mesi akwa enso me hia adofo mwa kakra metimi asa kopa sesa no adofo mo asen tisia no me bibia o ha but akatekita me de beko enti adofo ntwa tekiti ma sen ko mbe hu moba na de wasole azie waja akọ pacho David wabosofo amane ma tu ana mo but wabusu apanyina wu mpacho busia no de ebi mu obata sesa wana ye de bo nipa ne de yenka no krenkyere mu bia obi yare yale bi dane so wagene wan ye renkole ye maame ne ye papa wu sabi wo yere kyera de o private school anya we krobetimi agilom na be ma usoli beteti so se opemwa so obi ntwa tikiti ma wa enye mpacho minim sa ba sisi e no na me ka se nipa bebre dipem maame eko 70 years se sisi e na me no me pressure kakra bi na so ba ye no adwuma SMS na wo ye no kra wajai utifie se wo pese de be fru su no be fru su me nya twa so afi na manya so film manta case ni e bombocraticus enti yem frɛ pa na ye hwɛ mo wo de beboa no spiritually mo friend why me pa cho Express Group kwabuche ne ye Canada, Australia, New Zealand, Germany. Wasi bibi e fabric akwantu ne ho. Be ne kama na wo de ama. E 024 9000 Express Group no. Telecel. Yes sem Vodafone ya. The same thing. Na ya mana ye. Ya danim. Ene me ko amana ye natural. Enso e de ama. Bomodien. Se wo tonkra. E de akọ network for so. Basically you go for Sunday. O se connect Telecel. Energy. Kangen ensu papa kangen pebinom eye alkaline fegufie ho potassium o store ho magnesium o store nim eboa eye kangen o jani dia fusane yie na obohwewa ndie eyi firi ho kra 024 144 9191 yeton salon swami farm yard yeben swami municipal assembly bibia wom wani ji salon hu afre 0243 585 878 and 0596 031 586 faith enun ketwa faith sabi gu katrema so say ente hyewa ni sisiu sisi yade ka hoin opose wani ahene makokobe obowa odifo ba awomu hawo osema ben diabetes inimude prophetess Dr. Elizabeth faith ni wo yawo ahene makokoben kama enkranso tuum anteku junction takurade anaji police station bogoso American house ena fame is the champion me pa cha obomodin ana free 0244 583 859
Platinum. And 0540-710-940. Now so ko na wo show ya de e ma wo so ento pa ba man so hello pa hello pa hello pa hello 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 Mama my many have man no crazy de metimi aka kire o say spiritual issues ya wo de abaidie ene ye papa sofui nyame ama ne ho tumi obeboa wo no ye fro na say me betra ha say me beje mwa ma o say di ticket di ama wakwa bruchire de because me yes ade ya na me no mahwefo ne metiefo ne kura no me mbedi me ho ya onye sa na ye adwuma no abrante kama wo abusua wo kwasole wo ho oden wo yire kira de o si yempe mwa ma na fecha ticket kwa bruchire eno de mi ntimi nye pa bo anya no Jollof King ba pa te say be so Mike ne ma na wiai ewe de boko se ne dan da nyina ye no Jollof King ye hwemajuma pa mobo a ye boss of solo say ewe de yemfa bibi kakra imre mo na mo fanke kama no yo ye dana sipi ti ye tra kwan wo ahimbro no mtafo ahimbro no sa ha ebi so so ayeduas gate and spice pizza na your seats okay pacho your number offer ya ubenya ye wo so Easter is open family package na nyina offer ya birthday package na ye your number offer ya betumi aye delivery abro ye 0549 26 78 27 na 0546 08 35 00 style ni din say afrukutu me ka me tro na mo no me rupa na de bai pacho bi wa aha baso ye nyina ya ja kwan oi pacho ye tia ye boss o fa solo nya mi sira me na kata sisia Jollof King aduane papa Jollof papa kele wele e ka ho me se champion asem we 1 minute pe pacho na obi e be kana ya sole hello dear hello oh nana ya we hello kan ye menyina boom hello munyini fish ye weird the number be ma no afre no me se champo brem so 1 minute pacho yes ya kasi ya la ye ni me bi e di abro Abranti kasa wo busa no send me ba ku bi na ye on na wo ye no wo o send your person be ko ti ni mu hasem obeko na won say ye na edum be so bi a ye me ya na yentim fe na me bi enche eno so timi de ntwanso e ba ya brabom e ma eniema etumi akutia ye enu nti hono so se e hono so no e bi na dwato bi wo ne anema na bi wo no ma so otimi hello pa hello sister it is I you are don boko abrantie bi abai hai na nasem nyina ne se otu kwan abrochi mem akoye adwuma opeso osi dan ne ma nkoyie oso da ye basa ne nsem ma ne ma nyina ye basa opeso osan akọ na isanse sa ne ma ne nti opesenka ye boa no na firi wansa no kwa bibi atumi ayeyi enti ede na abai afa ho adawroma we dey ya me ya so hwan se ka me pese ka me sia no okay ya me ya doma Saturday me be Kumasi Saturday ya wo be Kumasi Saturday me be Kumasi oh when you see wanya ti e do number be ma no wi a won fro na ba bi abeba na sia why me pese ka me sia no yo me di wo no me ya hwe na di yi atu yi ya da se ense umre me se champu twante ne na me ka no se bi ese dwato bi wo mo na chopper bi wo mo reach first one eno so ma ye trimodin etimi ye ne mebi eno so eda nchen ya obo on mo se bi o se wo hwe abusua na ani so e wo ene se pa e be mo em se be twatia ma bi bia ye ka polena ma me da se kra me ka ni se bi onye bibia na ye honhomu bibi na ye bibi
be ma de nya wo wa ye nyina ye nim se de ye ma yi mu ne abusua te how de bi da wo so wo be fam se de wo ka se wo maame ma wo na wo ye be ma wo na wo hwe abusua se bi o de wo ka se honhum bi no be dan de wo se 10 years ago atwam ba nyame aye wodom watimi akotena brochi mam watimi abeto asase wasi aduru baabi abewale itidie bebiem na aka na asese ye wo kwa ho kire mu no e na am wo hunu se honhum bi na e ya na eno de me eno de me nyintum eti de me se kona ai kotena se na ye wo nsisi ye bia na aba ye no usika wunya ye bia kwa fa so wi su no e na am wo abofom na emu nya honhum bia na ye so na yesa ye me to print ticket minto before jeje ye kwenye ye nyenya bi ye passport ye de kra yera na o kasi 0551 93192 enfa frefo be kan bi na ye nko ye nsole 05519319310548931991 we de power oba the opportunity we ya the number ne ma wa frɛ no na ba bi obehia obi amemenda na wo mo a na spiritual issue ni fro na ko pebesia na tu kwan na me de mitimi ka se magigi sika ma wo se fa twa ticket madada too. Hello mama yeah rowdy baby aka se free tabo di na ka say odi for me chano pa odi for nya 45 years I also ko pay security dey na be say ekese pa yo ye mu program na me da sudi em say openi na samiri tiawa so o ye zi ni a me ye zi ni pa ye wo zi asofo mpeni for conference a omo enso tackle sa we eye some of odi for amane dey but if you aka me so me dey man ni say every conference bia se kwada so Sompa Nkomo be bia ezia sofo ni hia hono mu di sa honhom nsem no ye wo nipa wa asafo no mu so betimi aboa no for the problem now they abeda mo no enti so they abeda mo de na so asafo no won hihya ma pa ye bi go ndi so ni so ye zi ni pa di wo asafo no nkra pa mu a member convener onko conference na asofo e crowd so mebeboa no ye da sipa. Hello udi baby aka se free mama jo abusiafo ajo so bacho meta adazwa ne number adazwa mun kan ten se Mr. Holy Man Mr. One frame enfri one frame so na men je ne number na men ne ndin komo me da sipi. Hello Wallace Achodi baby aka se free Sompa Nkomo Ebola ade za ni apiatum apeche ade apaya wa uni abema patola and service now ba mo abaso ba mi gati nyango bo ko trisha enu juma fa bibia udide boa atanto ani gana mai yini ya maame a obo anko ya odi ombi kan sha se me de ono na be gati nyango bo nshira no ba bi o yi skani free bia no nyango bo nshira wa ma na tembi bi mra na on kai ngo for sa ana yini ni me bo abaso yes radio get results but we do the radio bia na results janeti enti ene na chese juma na wo ye no o ye juma fa ana nko so tawachi ye obi o tawachi ade bi obefre ana ye obi a yini ni o tawachi a wonte ne nkan kora so dawo enzo mpa ibomu ni bibia mu eni yankopɔ nhyira obi a na yini ni yankopɔ mo ho ba na ma menche mini aba Corneli o New York New Mission Academy yanso yada se. Hello udi baby aka se free yo mi ban pa to se na kwa mi ka se free bibia ni yanko yo we idea my some teaching nyane abasobo because the rest of programs where Ghana be na ekoso but me dey bia meka wo dey adutwam and that pa nyankopɔ won hyiraw ani dwuma suma a wo suma Ghana se de wo dey no kodie ene pepa ye adwuma no nyankopɔ obema wo so pa obɛhyiraw nya dey enyi se obɛhyiraw to the sense that one kata want to want nyankopɔ nka mo me dey na abasobo na awie nyankopɔ nka mo ne adwuma pa mo ye ya da se bebre yemfa baako nka ho. Hello udi baby aka se free I'm back from Hamid Nikata free statement fianso yenti o na me pese mi bisa se daya no na ube sun daya ho ni oba beda bia mu ni ye mu awade na na ene ye ada minimum ho ada me kan se me so sa daya ni bi na me bisa wodi wakum yo manini unku we ai manini unku pa
Abusua yɛde asi yɛ kwagye ahome Easter nyame yɛ adom a memenda mene new apostolic fo ebon komo eka urade asɛm afa waligyaye hu ewo tano so tejima tano so Zion School Park Easter Convention onyame be nyame amane maye ne ma ye beba dwuma Tuesday nyame ya adom a de ahode foforo ebeba enu nti ye ko ihwo ho so yi emma woni emfiri ho so se nigye wom sabre obronsam opekwan bi afa baabi mempaibo ntimi na hwe wadidie mu yi apiapie bebrebe te so bema upie na oyere kase mi wura me ntere fiase na obi ankokun ama wo yere ne wo ma eni anye wo moya ye frem ohinini ama kranchi ada so asofo mami premeni mama dofo afo ne atiafo club members abrochire ne Ghana nyina afishiapa yenhia brada